Ya, whaatalofa ma ofalofa atu le nei fo i tu la ma tangofie ma se lau lau le lei wa o mai le tua. Ya, tātou te whailua i fo i ma whitapa i lungo le nei ala ata. Ya, walawa le whaaso ino le whinangano le tua. I le tātou polkalama le nei e peno masa niai ve asta i tasi o le Lesona le wha moi moi. Ia, o leo o tātou o mai nei le si ui o le tātou whaaso ino le tusio mareko e peo na suiso ina i vai aso e sfuma le tolu le nei kuata. Mai ei le tautonunga ua o mai tātou i le si ui o le tātou wha moi moi ma le tātou le sona o le nei kuata. Ia ua te le lava se ao ngā o le sona whaasoa. Ia au al tātou savalinga ma le tātou li i ma le whaola. Ma le mele ia i swafa man malo i suke riso te whaatalo whatua ia te oe le tātou toi le sona o le nei kuata. Ma te lia ma le fia mai oe le paanga ma sani o tātou polkalame le nei o le sona o wha moi moi. Ia whaatalo whatu fo i se o whaatoa maua ia le nei fo i polkalama mo le te momoa te lia ma le whaaftai ia talo ia le whamunianga le tua a o e mai moina nei polkalama. Whaafilo i fo ia ona le tua so ngai to i ina o tātou whaasoa ia o tātou mafutai le nei fo i whaaftai lusunga, whaaftai nei sa pati ma vai aso i sfuma tolu. Ma lo lawa le tau atai, lau sunga tui whanae, a talo watu lau sunga ni tu la. Ia me se fo i lau sunga tia, after i tele lawa, a talo whatu i lau sunga ni tu la. Talo se fo i lau sunga te ta. Ia o le awha tatu te talo, ona tatu whasoa lea. O mātou ta mau le langi whaaftai a wanoa whaape nei, te ni uma mātou te whasoa i lau whinangano. E le pa ufua lava lau upu, ta talo le tua i e whamanuia e le ngate la mātou whaasoa. Ai mo so se tasi la te mawina le nei whaasalonga ma nei polkalama. Ia whamanuia tele lava le tua vea o se oso mātango whi. Ia o se inati tō mai le langi. Ia a wale sa malinga ma lau whio. Ri iro suafai mea uma ono Yesu. Amen. Amen. Tatou le sona muli nei u whaautuina o le ua toe tū manu malo lo tātou li. Ia, whaaftai le tua i le tala le lei. Lusunga, e vai ason te atu nei sa tātou tatano i pōpua ngā o le li whaola ma le tūlanga pangatia. Ia, e mese o le tātou vai e lofa i le tua. O le tua lea, o le alo le tua. Lea sa whaasai tō ina. Ia le lan tātou wawa i le vai asolen te atu nei i le sao fo i o i la tau. Ia o e se asea mana ia i le tala le lei. Pe i o nei toi ina i o Iosefa ma Nikodemo. Le la sao ina ua ma liu Yesu. Ia pe o la ua ia sa ngafa ma le fo i le fale lau sika. Po te wino o tino le li faola. Ia na whaatupe umai tangata ni. Awa o le fesilin tātou fesili i le veaso le te atu ni. O feo i lau so. Ya, lei masisi. Wane ia masisi o lau so o. Masalo pena o Ioane. Le tusi fo ia Ioane malana mo le mau. To tele lau so. Ya na la tu le to ia i te mile sa mali o Yesu. Na na fatou no o i la to ia o nisio o tangata i longa i te tonu o Israel. Ia pe o le faipuli a po tangata fo ila lau satulini. Ia Iosefa ma Nikodemo le tala i tusi Ioane nom tau po tolu ia la filo inga ma Yesu ia tātou toi wa ai le tai milen tano Yesu ia o la uana le sa atu peina tol wa nga le ia le ngata leo tina nga luenga foi ma le fai wo tina sa fianga ai ala ve so la nei ia o te tai la tātou e mareko il va nga fai o tusi o mareko ai ta po suma lima ile toi maftanga Yesu mon so awa le o toi tu le li faola ia ua toi sa Yesu e toi su e mean
ona Nanga whainga lana whainga luenga po anta mai te ao ia o whare me o iai ia le la tatu whaasoa i le nei tai au ai si i tatu wa vai mo mo i tūlanga o le toi tala o le toi tū ia me se foi o le tūlanga i le tatu mau o tū le mau tu sa mare kolom ta pas mo le ono foi po ono ala tu atu le va no mo ni lu so no nga mata ia a whaasoa solo tatu po karame me foi tu la ma fa lon ia no sunga tu fa na ama na ia e mata mai lo sunga ya se le ta wole le Lesona le na o nei ile mena ave Yesu tu ai fuina fasalaina ile le ai o se se te lo lata fuina le kalesia le lata to nga ia tu ai pola ave nei ta to po le kalesia i lumba o fainga malo tu pena walu ia la tu fantasia ia malo ma le kalesia ia le au fola ile fa da ole tu le melo tu ai fuina fa bisiloina ese o la vol melo le o le oti ia mena le na mele fa po fo la Yesu se fie mo muli mai te ia amo sa tau ona muli mai le ia le ana tau to ele o so ai le fa tino ine so ta to fo la wa ai le ke son tal ko ta tu ta pe penanga la ia ta tu no fo sa uni wa o me u mai no ia Yesu o me fo la o le kalisi fa tai la o to le so o te lo le hasta luego ta to vai le pomsale no o le no le tu o la vale o so o le tal fa no fa la ta ta lo peteru ia Yesu ia fa tau le lo fo o yuta sa Yesu mo la no fa me la to te le ia ta to te le talia o ia mate eno ia sta la le leila le ta to vai baso ne io te tu la mai Yesu te tu la mai Yesu no ala le ta mai le le fa moe o le wa mai le ngata la so ia o tatou ia wa toi sui fo mai le tatou fa o amen Maro. tunga tia Pa kai. O le au ku o tatou le songa whai o nei kwata o le toi tū. O le fasili o le ale me tau o le toi tū. A kako sawa bali mai le songa o nei kwata. Sa wha matala au ili mai e Yesu le winga o le ngā luenga o le wha o le ino tangata. Ni le ngata ina wa tangata i mea whai e Yesu. Na la tū lama Yesu e whasioti. A lea ngai ua ngala koa. Whakau o inga le whasioki ngo Yesu. E whai aku mea le lei ma mea mauki ngoa e manguia. Ai avea o se mea leanga i o la kou loko mo la kou makau whau. Masora len ke ngi sa ka ko wa ai le kau o Yesu sa tau. Le Yesu le sa vali lunga le vai. Le Yesu le fanga inga kanga kai lima ake. I falawa e lua. E ia e lua falawa e lima. Yesu le nga fa sa lo ko inga le kanga ka le sai le sa mo foi ku ngama. Ai vai me ke kele nga fa Yesu fa matala mai e mare ko le ngai kwata. Ai le i ula Yesu ngalo fangia. Ai ngā vea ngā luenga le leia whai Yesu ngā mea ngā i ka ngia ai ma lama ai ka ngaka se i au wai ngā la ko alanga whasakau whasioki a whai mai whasiria ka kala o pilako o ai ko ke manga o ke kakala inga o ke leiro se me sara nge ka ngaka ai wha mai whamkala ngā mare ngā wha aoso o i nang whaoso o si kaulaka o whai kaulaka la sang kilingi ko i fasa on kala mai lo kan ka fa ya mal nga oi mal fasio ka ya fa kinga inga ka nga ka na sa wa mai ya dan ka ko va e fa mai wa ka sa tau dan ka wa kai nga o i ai ka nga ka ile i ai ka mi Yesu de se fa no tai o fa ka fa mai sa fa kali le malo le tu ta kala o Joseph sa fa longo i kala ya Yesu ma va ai fa Yesu sa kali kom ai fa kali le malo le ngala e au Yesu le ma ku le ku ma nga fai e Joseph e mo se singa mani ko te mo la ka o le aka le ka me ka ko le unga le ngalo nga Yesu inga ia la ve inga ma fa o la inga o e ma ka ko
ai mai se ka umo le laula ya o le koe kula le Yesu o le koe ku o le mamalo o le koe ku o le alofa tu no o le koe ku e au mai le ola ya ke ka ko le fama Yesu o ke le isau oi o sau e baku le ola ia maua tili ai la me la le ka fa ka ye ngai ka o ka ko maua se fa mo mianga sili o ma ofo ia e ala le koe ku o Yesu o le alofa le Yesu o le mangmalo le wa mai mo ko o le sili la la ska ko kali e koe ku o Yesu ya o le fa pipi ya ko le ba ka ko le so ka ka ai ka ke on ko lo ya okay lo le ua tatu ki masalo ka ke o men ko lo ska mun buni ale la fa so polo ka ko fa so ile de ulo Yesu ile oli ile a temi ole tu oli tu ya ole tato mauna ya po le tala na e fia fa ma fa nal va fa o tu so male ko suma lima ya tu ile va mo su ole fa po suma no ole ale fisili na tu mai ole ale mena tu pu i ile tu o Yesu ole a fo ise ta ua mo le tato maanga ia tu ye la usunga tu fa na e mta mai tato fa so le lo te fa po tu le las forile na mali Yesu te rio las forile le asole sa mi uninga a mali le la va Yesu le ole il te mi ole sa pat te e masalo la pangta ia ina ngau ia ia mai Yesu la le yo se pela lunga tu sa uma ia tala leia fa e moli ma o le sapat as forile o le aso le sa uninga le la malmata i lo fito no lua o le taeao o le aso le e tua oi ma le aso le saulinga mal mol mau ma re ko sulima fa lua o le fiafi wa o le aso e sauni ai lea o le aso le e tua atu o le sapat winga le tato fa aso le fa tau ia Yesu ta ua account mai a foia e fa e mataio mareko luka yone mai le luka le lu to lima fa o le aso lea o le sauninga o la talata ilea le sapat ma le yone suiva sulfa o le aso le sauninga o le pase ka le aso o lona i tu aso fo pe ono o fai mai o ia i utaia fauta i lo ma tautu ma fa po tautasi ona fa tonga le o utaia ia pilato ia ngā uia o lātou vai, ia me se ina fo i lātou, ina ia le tu mau tino i lunga o le sātou i le sāpati, a wa o le aso, o le saununinga lea, o le aso, sili fo i leo lea, o le sāpati. Inga la Yesu, na maliu le aso whareili, malo lo le lea, i le tu ngā mau le sāpati, ai te tu mai lea. O le ta ora la vai tu ya le ta uva me la sona le ta ole le baptisonga ali bas me le roma le ono vai po to te leilo e o ta to nei uma o baptisoina ya ke riso Yesu o baptisoina i ta to ilona malilona me lo fa stai ia le suga ti okay lo e te ere aulo lo un ka fili au ku oli tu ya wa se kala fa mo le fa mai nga va ya ku fine wa o fa ka me mango ye ka pe ngai ye mala mal ka o ma o le fa ka mo inga le fa u mo Yesu ma fa u mal fa u mo Yesu ai ka lo Yesu ai fa mai nga o ai ma sal ai fa pero o la manga con kuma o ai o la furi ese ia le la va ai fa fine ma va ya si ke le alare nga va ai fa fine o furi po le ma ai ka punga le ko le o le kunga ma o mo karo sanga ka ngaka la kusi po ma la forsa ya pila e fo sa ma ai fa ma o le kunga ma ngi ke o aku so olia ina nga o ya ku po le respetero ka la por respetero a fa mai la nga o la ia ka mai ka ni ai pa vai kunga o le se ma mai o ngao lo le male fia o kwa o ko wa ai o le se e lo ka o mala ku spa ia nga oli ai fa mai o ma ka wa fe ai fa mai lo mal ka ka le ko mo le le ka ka fo le ma ke lo le ke lo me sa i Yesu e lo inge
Fai mai la nga sola. Le pole mai e ma le ko nga sola. No inga o la fefe ke o la le me o se mea fo. Ma mo kanga ka sa kang wa le ko ku mai. O le kala le ka me ka ko. Ese aka ko mga ko. Ese fina ngalo le tua. Mo le fa ka ka. O meio ka ko ma fo fa e moa. Al si la fanga le ua balanga ngaluenga ya ka ko. E maka mo fia na matalas. Mai lore rangi. O ka ua ko so o Yesu. O ko e ku Yesu e ro ngai. Ai o ka i fe fo. Ka la ia. E mua ma ku Yesu ya la ko. Le ranga o mal kala. Ya ola le ko yo mai ro ma fa. O se kala fia le nga o fa fingi e ia. E longo iai. Longo le whainga luenga Yesu. O ko e ku mai la ko wa. La ko makai. O le akala ko e ku o Yesu. O le wha ilonga leo ka o le ka kou lalo langi kau ke iei. Mau ki ngoa e iei koe ha. E koe ku. Wasa ika ko ngunga e isi koe ku. Ari luosu. Ai pe kai onga o koe ku Yesu. Kasi akanga kale nga u loanga koe ku. Ka kale nga wha ola mai Yesu e wha aso re ku nga mau. Wha aso re ku nga mau en koe wha ku Yesu. Kasi fianga nga mo kako. Mo la ko wha fong mai. Ola fia. Ai oki, e ki koe kupa e lo fai a Yesu. Malo, ke lo le mana yo le aso le wale fa leo fa au tu ole. Oli o toi tu. Untu fo i o le aso fa raili ina o mali Yesu. Ele ai ama se sina so ta i me Yesu o toi maua se fia. O fiti o mana to le. Le pongsa sa pati a to te lo sa paki a koa ia makua fa ngongo. Ya Michelle au so o so nei tina nei sa la to va ai fo mo la to mo le sa o tonga le nga a fa o la Yesu. Le se sina mo se fia na weekend a to la ai pita. Ya o te va ai le il fa autoino o le aso le taia o le ulo yaso. O se aso fia tele mo le au so ya me se la ila to no mo o tu na o ya me se la nei tinane pensa no fo sunga ti tau fo tala le ma nei o le tai au le ya ta te no fo mo to ma fo lo to ma fo a pe se lo ka inga le o pele ka ika au ka la ko fo ko ku le le se fa le e wishe o ki se so ngai Ko ko wa. Ai fa pela le mo li se la to tu mai e mo to la ngona lo fia wale o mele to po e tu ita to fa so ole ne me mo fa na po ele me atolento le na ngona manatu o tangata ole ta ua le mele o fa ma fa ila isi tangata le me sa tu po la so le ma le aso le ma o te le la to e fa pe o le aso le to ta po i ta to a pe ta ila ta to le so e to fa ma le va nga le a e uia le ta u le to e tu Yesu i le aso ai le se me ngu antu spa ia e fa pe mai ta to te fa mana tu ina le aso le o se aso ta po le aso pa ia ia fa ma ia le fa ma ni no se va nga no ta to le so ale o mo no lo sa no i va nga patino la volta to le so le aso le ia no su male tau dia na mari Yesu le su ia tu la fono mon na tu ni so mari Yesu ya la o la so le lo yaso ya o tau lo na fa apa ia le nga le na tu vai ya sa le so te ta wa mu tu spa ye pe mo la so le ta po ia il la langi ma pe no fa tu te no fa o le fa so le baptiso tu so to e baptiso in ta to le maliwo o Yesu le ta mo tu silo ro ya me se foi la lo se la ya su na ya se pa tu Si vai nga ka ua e wha mausari e pen me le alanga le whai mai me ka wanga wha ma malu wha pa ira son koe koe Yesu ai lo le mea nga le whai mai kuspai o le mea le whai mai kuspai o le wha ai longa o le koe ku mai Yesu le urua Yesu o le koe wha kuinga mai le ngā ka ngā ka kuwai le o pa pakisu
ua maliu Iesu o kagumi Iesu koe kumai le ola fou o le fa'alakaga mo kako o le kagakaga sala la ua sala mo ma papakisoiga le vai papakiso o le akaga koe kumai ua fa'afouiga o le koe ola fai pau o le koe ola la le kagaka kuai a ua ola le kagaka fou inga ua avea ke miso ma fa'aoa'o i lo kaulaga e lea o le kausia la lo sae e fai ma aso fa'apikoa ai o le kagaka fou ua papakisoiga e ala ia Iesu Amen. Kuso ole fa mau fa ilonga le na ole tu Iesu tu man malo Iesu pe afa pe e afa man malo Iesu lo tangat ia ma e ui le vai o baptismo ia o mafu anga o mai ta po ele uno Iesu le tatu fa longo i ne tatu uso cristiano na po ele sa ele me se mafu anga e afu le e sono fatto tonga di me ele se mau ko spai la molango ila ele se sta le ele fa mau nia tu spai ia na fa manino le vanga na molte tu man malo Yesu au te tu Yesu ia malona manu malo ele ngata na fa man tu te mi uma fa ele fa man tu ngata te man tu ai ia le tu Yesu o man malo Yesu ke wis manon mali ia si tatou dela tatou e tune le vanga o lo so mai tatou fa so o le te mile ua tau nu watu a le fa so mai sunga ati tau nu watu au fuli ese le ma ma recognize fu mo no mo va si fa so mai lo sunga ta vite na vai na mo bole lo tau lena ko la wala lena fa nga o le punieria Yesu le to tu ma tau le hotel le ko news ya le na fa na mo Yesu to o le fo mo Yesu to tu fo tu Yesu to sa ya Yesu o le vola ta fete a polo se a wala ya fo ye e si o le tu ma a woni to tu mo ya ba le tu si la le fo le i no mo te o le fa no no to pula sa wala a ngeru ho le na su ya ya ilusfe fa me pia ta mai ma ale tu ma fa ko le mana o le tu na si o bia tu ma we fita le ngata le sa kangi manga au e no sa wala nge le fuli esela ele ma no ngata mai o le tu le ta po o le tu e fa ya va venga o le ala vale me ta to sembra e fa le tu na fa va ya le ala wa me fo la tala sese o nei fita me o mo tua pa o pe tanga ta o ti o la o fo le ta u no fa ta u la ale fo mana o se o fo le se o la pe pelo ta o le a fa pe tu se lo le fa no no tu la fa me o to tongi tu pe ba be o tongi tu pe se mo le o le fa ma o ni o tanga ya o te lo se ta le o ta mai tina ne le la fa ali mai le ange lu le yo o le la uri ai le la fa ta le tu ange la fa o ta o la uso ma peter te vai a ta sa le peter o le fa me fa mtala nga ri fo le so ta lo na la fa ta o le mo peter la mo peter tu ta le na to fo i el melena ta Yesu le fa to nga le na a fo to ia ta o ya peter ma la uso o wa tu mela si na le ngai le ko fe fi ele ota na ta mo fe puna le ali pasa fe pu va fa mai wala to le fo ia tu fo ile upu e tas wala to mata ta fa mai wala to le fo ia tu sa ta no ta wole o ta wona wa fe sa le mul me ta tu so ngai le beo le te to no o la vala so wala fo le e mau to wala no ai le te to se va wala to ai fo le me no fa Yesu o le au so o la va trata le fo yo toma ya ele te to la va ko ngai fa fena o te lo le mamla mari pas ele ngata le mamla mai ma vo fa ban tatu le ya i lo so o ila to isa fa tu Yesu te me fa malo lo Yesu ala na mali no le mai ale maliu Yesu na matua I fa ta mai ala ba na sasa mai ai le po tu fa po las farele a mine po las tofi
e o mai le te mwere tai au po tale iwa tu sale wa fasa tau Yesu tau mai le Yesu te mea tona e le ngata ilena o laua manu o non tino hole a le te mea tona se ta se mo le lua po le tolu ya e sungu i foi molona Dua. tu le tau o tato ai le e foi fasa tau tu yo fau i lima tu yo fau i vai ya tu ile le pale tui leu ko sungu ilona i tuila ile tau there is no way e to ola mas tanga fa pena o tato vai len fa mai wo uma mai le toto a o sa mole vai. o sa mole vai ile va ia fa fo ma ia ile o so ma e o tato te mamla mai nei mea a fa pe o le ia se toto wo uma mo walu le po a ko fa tau nga Yesu i o mele sa ave i o stola siri malato e matua ele ese ola there's no way to tu mo sa fa pena e fai tangata na hotela na mai po se fiva po se me pena o la e tolo tino o tangata le na tua fasi fa manu ya o te lol mena pe so e fe ofsili le so i de ma fa sa ye there's no way to tu mo tangata fa pena o fa le ma o ala to ma fa tu Yesu na te firman malui ya so to e ta le pe malu mo to fa ya so so lai e o na va pu ele ipo e mai ala mai e fa mau ni ela lo so no ele imala malama ele ngata ele imala malama i tulanga tau valo ele imala malama fo i le tulanga tau le mafai Yesu on to tu lo mana Le singa me maka ki e ka mai ka ko e o ko ke mi ka ko ke soi fo mo lai o ka ko lol ku spaia ka ko lol ku la ko ai le a ko ka ko ka ai sa langa ma ke le a ka ko le ku fa le king ne fa mai ai Paulo le ku so le lo con ni to su longo o naso e ngatai o mai ai aso fai ka o e wa kele le manga o i mea fa fia ai o le se manga o le ko sa fe o ai mai Yesu ai mai Yesu ai le i kal komu lava o Yesu le pe la pa wale le i la fai ka le kanga kale nga muri ai Yesu le fo inga fa mai le fa makale ma re ko nga fa ka me manongi le fo inga sa ma fa ala pasa o Yesu a soifu kanga kala le ka umar kuspa ia nga makua muri makali komu ya Yesu le la nga alwa ko ngol kunga mai lo mai Yesu mako ka kala le fa Yesu le fa finga fa Yesu wa o fo yo kelea fa sala ya ke ai alu awai koya au koya o le fui ese la le ma ale mai va ngol ka ko le so o se fa mal singa mo kako kele ma ai o fufi o kako o langa fa le nga awa mga amia kalo le nga pa ia fuli se ma ai mga ko fa mali ma fa o fin o ia fuli le ma o ia fuli le ma o le kal e kele fuli se ma o ia fuli le ma ele fuli e fika le ma o ia fuli nga fuli le ane o le tu o le akala fa le nga mo kako le va nga le e mga o mia le nga pai e sa we furi e ser ma mai o ka ko ola ai se fa ali mai ke viso yo ka ko kanga kai ko kas so i fu mola ka pela mola se fio mai le ali o tu amen lo fa sta te lo ese le lotto le va nga le o tatu fa so ile le mele o wai to si fia ile pe on ma senta tu fa lo ngoi fo le a ita uma o isi fa tuanga pe le pahai o le la Maometa po le la wanga muslimi o le au hindu Buddha le ma tauti ma san fa longo ele ma se sona tangata na toe tu mai o la ai feuti ai o la tu ma o la tu pona ai vi se tu lo o la tu ma le li faola e te le mau ai lona tu ma ai o le sile mea e talinga tā li mo tangata fo le tonu ile i mo mea wa benga pe o le sa tu kai o ile tonu na i tu ai o le o i
o ia fausia mai o tatou fa'atuatua aua le amonia o le ae wala fa'afaiga talu taupu i le taimi lenei na talitonu ai nisi ona ua fafau e tagata iutai le pepelo le pepelo le fai mai na gao atu ia le auso'o gaoi mai le tino ia ieso e o ala ua le fai mai le tusi o ioane tusi fai o ioane fai mai o le pepelo ana le o mai taimi nei le ae e tala e tagata iutai fai mai o tino iesu na gao ia le auso'o ia pitai o tatou lo uma o le attempt lana tagata iutai nei tau fai e taomia le tala e fa'atau ia iesu ma le moni o le fa'aotaga na saunia le atua le iesu wala e tatonu latou i momeo sauniga o le feagiga tuai ia a o ila e ia tauna taula i o tatou fa'atuatua le mea le aga i leisi o kakuga ia kemiga koe kua iesu au kaku lo uma e leai se mafai koe a koe ku e le tupu na mea there's no way tupu na mea i tatou a ia mafofau fa'atagata e le vaito e tusi tagata ua oti ia ai o tatou fa'atuatuaga la e fausia i luga o le tala na toe tu le tagata i go ia iesu o ia o le alo o le atua oina e tatau na taula e mai e le tatou talitonuga ua ai e tagata e fesiligia le mena e le mafai na e talitonu isi mea o le tala lelei ma le fa'aoletaga laga mea uma e fa'atau le tala lelei ma le fa'aoletaga impossible o le upu le impossible there's no way e mafai ona tupu pe le mea o lou liuaga e le mawhai tātou ona liliua e tātou it's impossible ai e mawhai ona o le ngā luenga lea a lea nganga o lea tū e mankoa fo i le sa o le silea mui muinga ma si kau e hunga lea i lunga Yesu sako sa nga mawhai nga ia whaola ka ngaka ia pe le mene kua le version kia o ngi sa mawhai nga ia whaola inga ka ngaka a whai fo i langa mawhai ringa e mawhai a koe sau lalo lea o nga kākou kalkongo lea ini fai Yesu nga mea ai sea nga ngalo fai Yesu la wali ia wa nga fai la Yesu fa ki ma su upunge wa ki le la ka ko le ka ko ya le ska ko forka ia para tong ele mana o fa sa ta ru su e tala pi pa ki no la para pa le toi tu mai foi ili ko ku mai nga dis fo ka ka pro ai to ya ma nei va tu mai Yesu wa mai stanga tari pa io to tu mai le na ave ma mori mau fa tu mai Yesu le teni ele tu mai Yesu o ru le mo ole mele to vai tu i se lapta inga Silvia o le tele io me la fi ngia ya o nga ke sia no mo me pelo o me pelo mo mo tatununga elenia eleni fa vai pela le tapo inga le fa manile le lo yaso it's a lie le lo tau sa o tua le mena e fa vai lungo le o tatununga e pepelo ele ese me fa pena o ile tu spaia but here's the thing e tinga na i lo e tangata ia sa fa sa to ina Yesu le sa ai e oi le o stolang sit e tinga no la to lo ele i nga o ye wa ele fa mai e oi ala tu na tu lo ele nga o ye e le so ya a wa o si fa fa nga ko o so o la o le i tanga te le fa se fik ale la ko lo il ka le ku se ya nga kongi kupe la wali wa nga fa me nga ku ia fika ka o la wali nga lu ma fui fa me nga elemento malulu o moe o tu penga kau yo o fola penga kau so mo ko ni fa makala le men ai ko ko pelo ri le winga na lo fa makala ngale le kau e makua pongi sa lo va ile me mon pe va ile kupe ka mau ai nga wa e willing la va ke kari ko le me le me pelo wa e willing la va ka lia le me pelo me le ngionga fa vai mau ku le fionga le ku ongole ya ka ilo ye po ama fo anga pa ya ke ola vai what a risk we are taking lo kari kongu se me fa vai lu se me ele songa mau ku
le fa mai ku spa ia le ko kala mai ku spa pe mena le tau tu dia fo le ta u me tau tau no na mo me mongi me ka ngoi ka ko ele na ya o fo le ka ngai these are the truths o mo me mongi e fa mau ngia mai le tusi e tu spa ia le to tu la o Yesu le aso to tu o Yesu o me fa mau me fa mau ngia ia ai ta o tele mo ta to le la ta to nga e tu le il va ngatina le sa no di ti ai va nga le tina pe o ve ko pe ma ga lo su ngon va nga le ki nga ma la ku sa si sa no ye lo su ngai o ki nga ye nga mo ku ma ole kala fia e o aku ole ai se kangaka ai va ye kangaka le ki e mai lu mo le ma ku ma fai mai okay lo le ko sa ili Yesu al kala fia e le o inei o ia ua le ai o ia mai nge a feo ia ua to tu ese la le fam kalanga ale angelu le fai fige mal fam kalanga la angelu le mal vai nga ai a pe ke le nga mo man ko pe ke ulenga mo e kunga mau le kal kongo le mele nga ko tinga ko ku Yesu ai fai mai ko ma pe ke mo o la ulenga lo pe ke lo salo pe mo le wingi o la ai mai al wa ko fu ko vai a kuma ngau le ia ie sa au ye le kingo Yesu fa pu fa le fuli mai ko fa mai la ne e lo ni o yo ko ku o ko le ya na wa mo ku Yesu ya ki o le kala fige ia malkunga ma e ia imbe nga o ma fa finge e le sa vali fa finge to mo e peke ai nga o fa finge ngai ma mo le ke u funga la ma le u ma no fa ki no le la kunga le ngai ko mo la o le kunga ma ai wa ku le mo le se Yesu o le fasila fe na ave ime nei se me fa mai le kala fia mo mala ko wa ko Yesu se fia va ko le mo ka ko se vola le me pe o fe mi kai ki nga ni vai kai ma ia o ki nga ale nga mo fa ali Yesu ai le ole fe au fa pi ko mo ka ko le ko Yesu e ka un ka ko ka pena kai mi fa finge nga ka pena e o e asi Yesu fa pe fo la choi fu ka ke sa e ka ka pera ka ke sa mo ka mi uma kai bi uba e fe lo ia ma me fa fi ka uli ma fa nga ka ma po nga a me so me fa lo e ka linga ma me va i ma e ka wan ka pena le nga pa ia ka pena le fio ma le ku a ku mai me ia na le ai lo ma fa sta Yesu mo ngi po nga ia o se fa ko va no le si ile ala le no le to ma dia nga mo fe me ese ala a wala ia no ana mo le ana o Maria le o Maria fo le makatala e na ia fa ia le il me mo o le na o iba Yesu o ia wa na la ta mai na le fa po iva fa mai o tu mai o ia le tai o lava o le rua yaso o le vai sapati do o sapati o na rua fa ali le o ia Maria le makatala o le na ia turi ese te moni to fitu me la fa po sifulu wa alu watu ia ta watu ai ia te ila to o esa ia te ia o la to o fa no fa vai le fi que lo figura mo pa ia pe que no le sa o khalo ma real makatala ya o si fine ya atura o o ye fo le fa ali mo Yesu o Maria le da tangi ma fa no fo ya o ya le na mo ai fa ali fo ya ta o te le fide a sala le anga le no to ama na ia la ba Yesu sala mo ma fa ya te tu a to le e lo to ma lo le tu fa fa ma e tau te renga luenga tinari i doso wa le tau te mau le mareko sumano fa pelos fulu mana tu o tau tinai e pe ia ole mele sa tu ma tu le tu sa yo mareko mai ele amatang e na ole
pāwal tangata ese mai tangata sau fie te moni na rato whape atu. O oio le. O oio le mesia. O oio le alo le atua. Ngā pēteu. A oisi en kau tau mai Yesu. O ka ngaka nguru fie ke mongi maka ka mai. Mo kuala en kau kala mai mai. O oio le alo le atua. Ue fie mai whamon. Awa ngi ai pāwal ngaka ile iu fie ke mongi whai aku. I longa se tu loa. O peke vai que peke o filho que isso. Oi, oi um pouco. O logo foi pegar a o co. Dá só com o loia. Vai peke. Oi olha. Lá no leito. Magola. Kaka uma em famalo no isso. Pau ka isso vai. A o co que é? Cara ia. A o co calia. A o calia com ele yo oli time. Le la o ka ko o marque. Olha que me deve calmo isso. Que mira le se yo ko va ai la di me. Nga filosofia no o ko ke oia. Kale ko so ngai ke mi uma nga silent uma ai fai mai fam kala inga ua ko singa ma le ko kala le. Ko Yesu. E o mai ka muli muli. Ai fai mai fam talang ona o le tinane. Ua tala e ma ka yo le su o pe su. Wa kala ya ku so se me. Ua le ngu la ya. Kinga. Wale koe ngu la ki ngā mangkua ngā pensa wasu ngā ki elam kang. Ngā ngā ko whewhewhe. Ai inga o mau ki ngoa loi te nā o Yesu o toitu. E le koe ngu la ki ngā. A se lui mo kā ko. Wa lava o umar kei mele ngu. Ai lo le aribas. Ai lo ngā le ang whai Yesu ala mitanga. Ia. Ka wor ka uole. Ia. Wa umar wha malolonga Yesu. A uole ta uole. Ya, pero manatu Yesu rei o te ni. Ili o long keimi. Tau nā mari o. Al koe i account umaya lusunga le balenka ko se mai. Mai ale amakanga ko sa male ko momo. E ye ale fa upunga fa pe sa oi ko. Na ia fo i male au tusi upu male au te lona male au farsai. Amen au tusi upu male au farsai. Aga ko lo uma ile association au kusi upu male farsai i me uma i sin kai kasi o ngalo ngai sule fai. Ngale pawala ko me fai ola. O fa masingo mal va vai. Le langa ka i me ka ko ma fo fa e male ko se i o men ka ko sumali. Ile men kupu le mol le o ba ba ngale va ai fa masingo va ai fa masingo. Al mele le kupu. Ele se me vo le kupu mai. Ele se me le sin kan ko. Awa ki le ka ai sia. Anga le vangala ko fa ngalo ngale ku ai le ngisinga. Le ngisinga malo lo le ngisinga la ko liua. Ai ola ko wa it's all about them. Ale la wa va vai ben fa Yesu. Ya. O solo mlango al fa joki fi fa joki Yesu. E me nga le fa Yesu awol va ve avekala ya. Anga ya fo wa e va venga ko akele ka la mai attack ngai. Ale le yo no ke. So kau ke va ai ala ye. Ile nei ye uma nga ko ma ka manga uma le tu me. Taimi sa ye ke por kar ke me le ko mani lo. E o foi le taimi fa la ilo ino fina ngalo le tu. Ilo. O le taimi le nei. O le taimi le ngai fa la ilo fina ngalo ko so se me. Ele kong ko ngu ga ko. Ele kong ko ngu le ka le sia. Ko ka ke mi wa mbole va pasi ke mi al ke mi. Ya me foi nga le fi tatu tala inga nei lungo o nei upenga ta faila. Ya awane i se me le o ye le fina ngalo le tu ye lo e tanga ta mata la e tu fina ngalo le tu. Ya ma faina ini se man malo ino fina me tu. Ai ui ai ma fa Yesu a wale de kala ia. Hanga o wa kala. Le ane le anga ulfia ke mo. Le lua afe ke mongi anga. Le lango fa ko ma Yesu. Mo le ke ono. Pa mai ke fia mul ma Yesu le ai alu lo vai. Alu lo mu. Fa ai loa ma ka ia me ke tele o fa ia le ia. E ui alanga va Yesu. Ai le ma fa ngu ngaka. Ai pe ia finge le. Ka kia pe ku ai pe le finge fa langa na luenga. O moli maula le finge le nga fa. Sau ma le fangu kauaka. O Yesu. Kagi so fasinga ile iwai. Solo lau o le aka ngal sala mo. Ma le fe au le ku ai kaunga moli kaminge. O le sala mo. Fa mo lalo lu mo le ma ka u le o ka ko ka ngaka anga sala. Fa finga ia mo
ngala nga muli ma o le kunga mau Yesu o sa loko wa ele sala mo fa mau le ngala ko fa ia imele ele yo fo la ngu fa ku Yesu e kala ale me fa por us fulen ka wa fa e fa kala muli mau I mea ke kele ua fa ia Yesu yo ka ko la o se fa fa ko le mo ka ko le nga ka ko moli mau mo ku spaia ia fa lo mai foi la ko lo fa lo mai ia mo foi la ko e moli mau kala ku tala le lei o le langi ma le ora fa va amen pasa la ofsiti de o le ale so ka inga o le tu Yesu ma le mo ko ni to Yesu lima fa pe ale se ko le ko se fa mo fo le ho sa tato le so ale fa mai le a fo de mo ko ni to Yesu lima se fulu tolu lalo a fa ele se to tu mai o ti o le to fa tu ina mai ke viso a fa o le to fa tu ina mai ke viso o le fa nga ino tatu tala fa la nga fo lo to fa tu ya lo si pere pe ka wale wa le ku Yesu lu fa fu ka ko ele se tala le ia la ele se tala le pe nga le ku Yesu I mean o le ali fa mo e tatu awa le wa le tatu fa ia po e mai la matanga o le mafo anga le fio mai o Yesu o le fio anga le fio mai o Yesu o le vana valu ia le whenga tuai me uma sa whaatino e nu o le tua I me sa whaatonu le tua le whenga o whafta whai me umana e whaasino uma whaatau ia I le fio mai o Yesu le lau tātou loa wai o me whaata mena a o le fio mai o Yesu e te tau ana maliu e te tau fo intoi e te tau intoi tu wai na toi tu a Yesu o fio le Yesu e momoli mani tua le le whainga I o le aso tongi ola e momoli le toto mantua e lua oti o le si tuli o le si le lai whaitau langa e momoli la toto na o le koko ngai lua kua e le sau hu le peo kaulanga o aso kawaungoa o aso whaiso ai momoli sao ai kongo le mele ele le mele le mamalu o le tua le sakai tau o le whainonga nga e ka kauanga maliu Yesu a fioile e a fioile lang so o le akoanga kuso o le plan kuso le fufuanga ai le akua mo le akoanga o le whaolkanga e tauna maliu Yesu a fioile I le lang e present le o leua umanga nga osi le kaulanga ai ka kaulanga ave longa koko o longa koko ele so koko se mang ele so koko se mang o longa koko le sa ua ka lia I ka ko ele li fa se va na ta wala si le su mal coi le colito le suli o le fa malo si Paulo e fa manga ko Yesu e ile ola ma ko vai la kuia Paulo I colito la fina o pe si ko pe le la o sente lini vo le male ele kai ko mo ko la na fa malo sei Paulo ai fa ula fa malo sei Paulo fa mo muri ale on ka punga fa mai o le nei o uso pele ia o toutu mau ma le refa ngai tia ia alu lo tau fa malo si nga luenga le li ma le lea unoa ina ua o tau I loa ele se mea fa lea o ngalo o tau ti ngai le nga luenga le li o longo winga la fa mkalanga le amai mo kako e lui mai e kako e sio kako ma fo fa mo kako manga ku I kaliko munga fa mu po kaliko munga fa po le si ko ku ale wa mai le haka o ko ku o Yesu nga ko ku ele skanga kan ko ku o le alo le ku le nga sa mo e fa le nga fa haka ia nga lu nga fa le fa e fa haka mai a Yesu o le ko fa sia le se ma mo e au fa sia Yesu vai for fa singo Yesu le fa sia nga ma kuas sasa le kingo I mea ale fa makala ma le Lesona sai me pingi ki o aka ma me ma ai voi ngale le sa ai se ai ka se mai sau ma wale ko fasia la ma mo e pe o ye fenga ko ai au fasi le ma mo le ko ne fa mai e su lo ta mai sa le me wa ku la fo ai mai ai akia ai fa mai lungo mo ko kitse mane lo ta mai e ke ma fa ya me uma
A ese le ngai ipu ya kia. Ai awangi fai alo loko. Ai fai alo finanga. O le whakaungunga leo o le koe kua Yesu mō tangata uma. Ai mai se ara kanga sala. Mang kua kanga sala le mai le kainga se omo. Mai usi le sila mai le kua wanga o le leanga. Whaamakia lo. Kai bila ki o kako. O le kako leanga. Ai mai le kua le mangoa pe kako kia. Sala mō. Whaila kako sala mō. Mahua le kako wa. Awangoa. Kako koe whera e mai Yesu koe ku. I le ola e whawa pe a whio mai. E sere, e tāua le nelo o tatu Lesona i le vanga fine, po vanga tina. Ma le mua i whai loa o Yesu i a Maria le makatawa. Ole, e se fo i le si tia o tūlanga o tina i le tala lea. Awa o tangata mua ia na o latua. Moli mawina. Na latua moli mawina toi tu Yesu. A le ala ma nei e lau fai tau atu fai tatu Lesona i le tala ina ua i loa mai lo tala i lo ai e se ale respond a lau so ai le ile kuso langa kari kongu ki ngā ua koe ku Yesu ai mai le lau so mai muri anu ua whaani mai o i e to tinga furu ma to tas wa wore ko Yesu yuta o ta oto i la tau e ai o na o ai leo o ia te ila tau ina ore ta tonu ila tau la mene ku proso E kalkong. ma ua loto ma awa ua la tau le tonu ia te ila tau o e nei loa o ia ina ua te tu mai ma koe runga kon vai upunganga o mai o ri fai mai e mau o mai mo mua ka o ri ai le ma sisinga e le ma sisinga ka o mai fu tina tau ye ele tali ele te tonu ale ole winga la fa kalang le ka uole le ta uole le te tonu ma ta uole ngalwenga tina pi foringa mai o tina sa fai ngo fiena la to tatu no o to tu Yesu o ka ko i kupa ma kwa ma lo to va to fo le ta uole fa ma le sona le vai ia ile pitola au fo ia me se fo ile tu patina ile fa ingo fie ingo le fa sala lo ino ta le si fe ni lo so no al va ngol ta tu liso te foi ta walo ma fo le vale pilato e dei fa lo i pilato ta to vai le se fo e fa lo o la uma sisile au te lo tina sili le na vai de te le lo sa fo tu ya pilato no va ai le ia de vittima ya to mai fo tina se le ta o lato fo ngalo o fe o lato le muli ese marsato mo yo ana mo fo ile tunga mau fa ye Maria makatala fa to muanga o le mali o Yesu ni la sa mare kwa kele no ka ko kama ma na ia ka ko fa lo mo fa ko ma la ta sa isi te ma fo ta to lot na tua ta mala o le ulo la ai o pa ho le tu sta male le e si tina le ta o telefon tu nga atina ya o ta to mana to ta to le ulu ta to si ya to ta to lo le longo tina la ngo tina le silina ta uom la tu sa ya la wanga ai le si badi pas o ke lo le ko lo le ale kusi lo mare o le paptichoina o tangata tu le sa to le sona na fe upuna su malvan mai o le whātua papatisoina, o le whātua papatisoina, whaolaina o ia, o le whātua whaasalaina o ia, o pero le e kaure, sa uri whai ungo le tātou le so, o le singi a le pole, le ngata o le o gospel se wha, nisi atu silo mari, ia papatisoina le awa, au tari tonu, ia se au ngā, sa le leila. Ia, le sunga tia. Le sunga me, au hoi kau ke o hoi kau ke ave piko kasia peo ki mai ma. La hoi kau mai ko se yo. Le fale ko yo. Sa fa ko le Ala winga la mai kako.
Le ai o ki ngā uma. Au ki ngā ua whao la inga le nganga pai. Ya, mon sa le. Ki ngā ranga, kai pe koe aka. Na lau fa sa vai vai. Kai pe koe aka ko. Hoi me whamu karanga, so inge ia a ki mo keo i le kala i a paulo i kusa kolniko. Ma ki mo keo. Le wha pei paulo. O koki ngā. E le sisi o koe kaukala i kongo le kālesia. A fia malama ki ngā ingi meo le kālesia. E ke le fesili i kongo whasa. Po le loko a fesili. Fesili le whare. Me ngai kaul ki ngā e. E au skai. Nga mura. Aka ko makamaka ngira nere we ki ngā keminge. O mai ki ngā piko, rumai kako piko i fu. Aisea. Ali. Ia. Se fa kai ingal ngā mo kako. Mai rola i e paulo le kara ia sala. Mai o le whaalo i e ka o sala long ko o le hari. Ia me ora fa fo mai ki ngā. Ya eso i fuan mai ola spelo. Ia makatala ia le. Ole si vanga ta o le mele o tatu tala noi ne. Ole o kengianga Yesu o ka ko ri. Awa le fo ringo mo tina ni wali ua sa o tunga ati. Whaingo fia ngā ruenga le tua. O kama. Man kua le o so le. Le maulengo o whaikau a kua. Foi lele e xa me ku fa pikoa e male kor kala nga a xa me awa o xifkai aka ku fa muka larka ka ki ka ua nga o nga me lele ka ua me lele ele ka ua me le al tala leo tato vai ele iku e sea ia vai vengo la so o mai le include con le kala o vai vengo la so le tonu o toma male fia whakari kongu le kare Yesu. Ngā ko whapi koe ngā, e kao me e kako. E mongi ala le kala e Yesu. Because o lai e o aionga, ka sa le tari. Sa le tari tonu. Awa a whape whinge ua e whakere ea kele ka. A pe a whai kaka uma kua kari kongu. Ai le do. E kaka sa le kari kongu. A le lau kaka ulonge i. O le au so o lawa Yesu sa o la tua. Sa o lato le te ton. Ina ia mai e tato le mautino. That is a real story. O le kala mongi e kala le. Langa lai hii kaka sa le kalkongu. Alawo wha te tonu e Yesu. A kawe ke alo sau ngā le whaida makanga. E mapua ngare, ngā le kalkongu ia kama. O ngai musu le sikama e ko i lalo le sikama. Ka ua ia le benga e awa mea kako. Ia kako i loa o ngā, ia ni mene al whamaka. Ia awa le siles. Mai vai ia o ngā Yesu, e whai mai a Yesu, ia awa le kasi le kasi. Ia whaalalo le kasi le kasi. Ngā langa ngā le fia le so ia le wali ia Yesu. Le anga o Yesu o sau whai mea kongu, whai mea sau. A le aso i fua maola lako. Ma fuanga ngā le ngā le karikonga Yesu. E le manga e sila ku Yesu ia lako. Talo soi fuanga ngā leo lam kako soi fua fua. Ngai vai ke le manga e sigi ai fai fau ia kia. Leo langa ngā. Wha le laro langi. Aula loa Yesu yo kako loko. O kei loa fai fau. Kei loa lau sunga koe. O kei loa ka moiki. Lau kalmo. Le hawa ma le wha laro le kasi le kasi. Vai a tau maari. E anga le sau whai a Yesu ma. Io. Ia ko. Mena ke lon maa loko. Ai se fia la leo langa riol o toma. Komu. Isi o ngale i inkia. Ia ngā kala le. Ia. Filipo ho le tau te tole zona. O Samaria. Mea le maule mai mo le di ua e. Iua mongi. E ka ua meno e sa ngoi langa o ile ka iko i kako Lesona le vangam tau muni. O vai vanga i o lau so. Sa te dudu e Yesu. Ma koe whakari kongo e Yesu. Inga ia ma whainga lo kele loa. Ia whainga loa. Awa e le whainga o e le manga o Yesu e o longa o so e whainga loa. Nga e o pela e whaloko lua pe. Mea o Yesu. Nga kare posi nga. Ala e o male moki ngoa. O le Yesu ale nga la ko tio me la makanga. O le Yesu foi lea lea. Leo ka mua leo. Leo o koko maliu o toi tu. Yesu ale. So e hui a vai o le ka ua le kala le. Mene minga ngala o kala le. Alau me tu tono tala. Ine tau mai. O me foi e kupu ai.
ia kako e kupu fa kako meno le ke kongu pa but e nga fo ila menga e ko ia o inge lo kako ia nga sili aku lo le kako wa sili aku la kako o nga le kako e fai ma le mau ki ngoa ma le tento ia nga mongi ma fa ma ongi evidence wa mai o tato ruma e la fa me lo fa nga mul mai o lo i le lalangi dalang ia la vai una le mai ko su ma le ono da fa po su fa e o sfuru ia si fa mai lo sunga tia ma tu sa no muli sunga tu fa ia o le fe au fa ko le mo ka ko kai ko kasi le se si me siringa ka o le fina ngalo le ko ngai lo ka ko ngaka e o foi ngā kuka ko mo Yesu le mai Yesu a fai e ke fia muli mai aka aua ngai koe usu skai oe ia ke oe a ia e amo lo sa ka lo mai muli mai aka ole nu ila moa aua ngai koe fai so loko aua ngai koe fai se me o ke manga o ai fa mo le ali me uma o ngale kupu ai lo fa mongi lo walo fai le kua ia ma mongi lo walo fai fai mongi lo walo fai a o wika foi o ke fa manga a fa pera fa penga ka ko fai fa me lo Yesu o so ko pe a fai tote fe alfa no aftai ai foi pleno sfulu ali passa mai na lato o atu ai le matala ia tu me uma ua galua faatasi le alii mai latou ma ua faamaunia le upu i failoma la ua mai Iesu atanoi le famatai o lua fasufa e tagaina atu foi lenei feʻau le tala lei le atu laulau uma e fai ma molimau uma ia no mai lo gataapu e foi e folofolaga o ia matai o lua valusuvalu pa Iesu ua mai ake au le e pule o to e fai no uma lava maso ao papatiso e mana ia lo sulu mai o te ia te o to ia so mala te mea tau te o ai ma fai lo atu Iesu e fa maoni ale tu ena fufula o te ia te oi pera lo so ele e to e pole ale o so yo lato o a wala to atu la ve fai visena Iesu fai fa fona mo ta to ka ko kiuke wala o lia tātou le tua tātou te atu e whaino umana maso. O langa o rese teibi o. Nata mai a peli, ia. Ma alo whaftai te lo o tonu mai tātou whaso e luna tonu unga man whai unga. Mai moni mwha maoni tātou whaso. O te lo le tala le leilea mo tātou umalawa. Mo le au keo siano. O ai lava oi, ko le afu le aso na ta pua ye. Al tala le leila ua tu ye Yesu manu malo Yesu. Ya mal te minelo o lu Yesu o tato por vanga le la. Ma wala tala so fia mai ai. Ya. Tau ne e fa manu ye tele le tua la fa fonga mai mo mai o le pa anga masani ia maso se ta so lo maua tato fa so le nei. Po lunga le YouTube, po lunga le TV le tato wala te nei a mo Samoa o fela. Ya. Manu tele le tua nga le foi le tua i tatu foi o nga me ia o foi ma suyo tatu o mo lo mai mo mai fafte tatu foi o nei ia pe foi sunga pasta vine o tatu le ma fote le nei foi tai ia fa manu tele le tua ia tu sunga tatu to la it foi vai le se tatu fa sol vai as fo ia o la amata le se tatu le sona mo quarta fo o le ngalo afa pe te mana o mia le sa le sona le fa so e mato e mai esto tasi wala o mai le ono i vaiva whātutu walu ono walu whām i ne Amerika Samoa ia po lunga fo e Facebook e moa e mwhauna e message mai ai ia e le tātu Facebook na o le Amerika Samoa Adventist Media ia e te whaai no mai so mana onga so whinangana ia whaapete whinangana sau le sona ia mai e tau nei mai se fo ia songa i whaia onga whaamanu i tele le tua i lau whatusonga me sui whaa moenga ma ile anga ia tu fo ile kuata fo po le kuata muli ni tu sana ia manu ia tele la tapo inga la fo tatu talo lo ma tu to ma langi ia fo ia tu ile vi inga wala mani na to ne o fo sia lo fina ngalo i lo fa nau fa tu tua e tua ma to te fa na watu ia te oi pe ona e fa ia fo ile tua ile au so
tofu lava I mātou ma le vaivainga. I whaatotoa lau whanau whaatotua. O lo mana le ngapa I o nei fo mai sosoani I mātou le aso le aso. Whaamole e sosoani. Whaungaina o I mātou malanga le tua tala ina le nei tala le nei. Tele I tua le laulangi ele I o atua I le tala le nei. Se au wala le tua. Ia e whaungaina I mātou malanga. Wa o e whetala I mai e tala I atuina le nei tala le nei le atu lau lau. O na wawe fo I le ona e fio mai. Whaamunia le tua o nei. Tumu pere utu le tua wal whaasoina o whanangalo. Le nei fo I le tua I so se paanga o nei porkala. Whaamunia te le lawa le I e whaaftai lau whaafonga mai. Ia tu maurovi inga e whaamau e whaamau lau la su. Amen.